ela sora fike lana randa ngokona risemelela mingisara mkara lona FM nhlakana kuhlakanisa kola ngisala stage shurko nhlakana lo hlangane namuthla kuri rabombiri siku irabonkombo rangwetri ya mudashi lemana magidimbiri makhume mbiri mune mina ni khalanga pet machevula in'wana smart wa chimo xithanga wa xingetana xa jana makona lawa ndandasi ekutisala nangona ko Africa wa vulavula nangona ko lo humelerisiwa ku incindane Eric Mawasa efamba singa kufika ka hafu kupela wara ya nhlakana lo kola ba ingisala uri kona mingiselo me cancer swinene lo kuhlawula xitichi swinene a hi tu wena ku kwalanga ko u angula ku yini ka nomboro ya ntolovelo ya 0860002543 kumbe kandisa rito ka 0657443911 kula mahungu yo tala swinene lama loko ni hetsela ku nghena la andlwini ya vuhaxi a hi nga se twisisa ku mana ntiyiso ku fika kwihi nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga a wu kha wu vika leswaku tatana Khumalo va hetelele va tsala papila va ri kongomisa ka IEC ne le ka khale ka President Jacob Zuma tsala roro lero a hi se ri vona loko ndzi fika la a ni nga se ri vona ni kha ni ringeta ku lavisisa ni lava ku twa ku Samkele a nga hi pfuna ku hi ri kuma ke kambe ke ku fika sweswiwani a hi se ri kuma papila roro lero i yin'wana ya timhaka leti hi lava ku va hi bula hi yona nhlakani wa siku ra namuntlha hi ta va hi ri na prof hi vulavula hi langute timhaka totoleto ka nhlekani lowu kasi yin'wana mhaka leyi nga tlhe hi languta hi timhaka leti ti khumbaka ka ntwanano lowu u twala ku onge ti wu koho kambe van'wana va kha va ala ku a wu kona lowu khumbaku tiko ra Israel na Hamas na le mhaka hi lava ku va hi languta na yona kasi yin'wana mhaka leyi lava ku languta na yona hi muhleri a ri wun'we i mhaka leya ya timhaka leti ti khumbaka mujeko wa Afrika-Dzonga na xinavetiso lexi nga endliwa hi va Democratic Alliance se ku nga va na ku vulavula kokulu loko ku nga hetelela ku va koho loko ku vulavula kokoloko ku nga hetelela ku endla leswaku van'wana va twa ongeti xinavetiso lexiya a xi tshamangi kahle i tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakelaka ku na wehe kwalaho nga koho hi twa n'wangulo wa wehe eka toho nomboro ya le ya ntolovelo 0860002543 kumbe kandisa rito ka 0657443911 swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku xana n'wangulo wa wena wu ri yini eka timhaka leti hi bulaka ha tona enangona ka Afrika wa vulavula mingisero mehe hi famba suka fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu na wehe hi ta va hi ri na wena ku la ku ta twa ku n'wangulo wa wehe hi wihi nongonoko lowu wa Afrika wa vulavula wu ni tsakisela ku nongonoko lowu wu nga na vayingiseri lava va kota ku twa ririmi leri ni lavaka ku va tlangela rona laha hi le ka nguva ya nhlawulo sweswi loko hi ri ka nguva ya nhlawulo kumbexani swi na nkoka ku va hi languta leswi loko mo languta minkarhi yo tala loko ni tshameni na swi twa vanhu va kha va vulavula hi timhaka ta ku na ku kombisa ku vilela hala ku na ku kombisa ku vilela hala mi kombisa ku vilela hala hi mhaka yini namuntlha hi ku hi ti 29 mavhota loko ku ve hi mpela leswi ku kombisa ku vilela ka mampela ku nga ri leswiya swa ku kumbexani un'wana lo fika mi kuma a mi tirhisa loko ri ku kombisa ku vilela ka mampela mi kombisa ku vilela ka yini ku lo sala masiku ya 22 ku va mi vota i ncini xi endlaku mi fanele mi kombisa ku vilela hi ku lava okay loko ri ku mi kombisa ku vilela ka lava nga le ku fumeni mi kombisa ku vilela ka vona hi mhaka yini hikokwalaho ka yini lava hi va tivaka va ta va ha ri ku tirheni swi nga swi tiyisisiweke lava va nga va tirhela mfumo ti-administrators va ta va ha ri kona full time lava nga ta tirha kona va ya ti-pensionini ha swi kuma swivilelo suka ka vaaki van'wana va ku he haleni ku na kombisa ku vilela haleni ku kombisa ku vilela ka yini namuntlha ma ha kombisa ku vilela ka yini hi yo mhaka hi teke xiboho xa ku loko mi fanele mi ta ni moyeni hi ta vulavula na n'wina mi kombisa ku vilela hi ta fanele hi twa ku a ku ri na nhlengeletano kwihi ku twananiwe yini hi ndlela yaleyo loko kota ku twa ku a mi ri na nhlengeletano roll call yakho yi yimise leswi hi ku kumbexani hi nga vulavulaka hi swona handle ka sweswo ko va vanhu va nge le ku tirhiseni vanhu ku fikelela swo karhi hi nkarhi lowu wa nguva ya nhlawulo kumbe leswi va mi fanele mi swi endla ko va ku canvasa ntsena loko mi lava ku voteriwa mi famba mi gangisela tivhoto mi nghena hi muti ku fana van'wana hi va vona ku va nghena hi muti hi swona swa mi olovisela sweswo leswi swa ku mi ta mi ya hlengeleta vanhu vanharhu mi ku ha terekala mi hlengeletela vanhu vambirhi ku hayi mi terekela mani mi terekela kambe hambiswiritano hi ta twa hi n'wina hi le ka 0860002543
ni kombela loko ni ta va ni yingiseri mbulavulo lowu wu endle ku ni kota ku swi twisisa ku nguva ya koho leyi ya hina tanihi Afrika-Dzonga i nguva ya nhlawulo leyi i sirha mfundhisi Miles Monroe va tshami va ta la ni tsundzuka va ta loko hi hlangana na vona a va teka kereke leya ya mana la aka pastor kumbe mfundhisi pastor Manganyi Strike Manganyi va te koho na swi tsundzuka lembe ra kan'we van'wani va vafundhisi vo tlhariha swinene lava hi nga lahlekeriwa hi vona tanihi hi vaaki kambe leswi va nga swi vula swi ve na nkoka ngopfu ku kumbexana swi nga hi pfuna loko hi kha hi sungula nongonoko lowu va ku don't ever believe that a politician is a leader. Don't ever believe that. Because the system that we have produces politicians. It doesn't produce leaders. And so you can have a politician who knows nothing about leadership and he's leading you. Politicians are concerned about the next election. That's all they're interested in. That's why they cannot be leaders. But leaders are different. Leaders are concerned about the next generation. I want you to compare those two thoughts the next time you have a politician come to your house wanting to vie for your vote. Just ask him, what is your vision for my children? I will sit and listen for 20 minutes for you to tell me what it is. He will leave your house because he has no interest in your children's children. His concern is to stay in power, to keep the position, to win the next election. This is why they cannot lead. When you are going to have a conversation with a politician, you should actually try this as a test. You, by the way, as a citizen of a community, you have a right to be seen by the mayor. Hope you know that. If you voted for a mayor, the mayor works for you. Therefore, you have a right to see him. You can make an appointment to see any public officer you voted for. Did you know that? That's your legal right. If he don't want to see you, you can take him to court. That's democracy. So I want you to make an appointment to go and see your mayor or go and see your governor and just sit and say, I want 30 minutes with you, sir. And ask him about that list right there. Sir, what is your purpose for being in leadership in this city? What is your purpose? The first question will make him very nervous. Second question, what is your passion for our community? He'll be wondering what you're talking about. What are you talking about? I just want to build roads and bridges and provide jobs. No. What is your passion? And this is why we have. And so I have a little thought here. I call it politics versus leadership. Let's talk about it for a second. Number one, politicians focus on programs, not vision. Number two, politicians' priority is securing the next election, not securing the next generation. Their focus is different. Number three, politicians are preoccupied with promises, not purpose. What we need is statesmen, stateswomen. We don't need more politicians. A statesman is an interesting human. A statesman think of the next generation. Yes. Ay kutuming sorom gananon fe makumembir timinat nsen kubila wara ya kumembir. Yes, ay kutuming sorom gananon FM 0860002543 imakumembir ngwet timinat nsen kubila wara ya Instagram sala na bu show ta ban ba na su ba ulawo. Ay
khanga ani itele nongona kwa n'wina na nhlokomhaka liya ya vhota afasi Friday loko minkarhi ni vulavulaku hikokwalaho ka yini vaakatiko va kumeka va karhi va nga kombisi interest va participate ka timhaka ta nhlawulo. So ka introduction ya n'wina Khalanga ni tiri mi karhi mi kombisa ku vanhu lava va nge vona a va nge vhoti tinhlayo tanana ngopfu ya vanhu kumbe lava va nga tiyisela ku va ta va hlawula hi timiliyoni na internet. So i point nyana yin'wanyana a ni la ku hi langutanyana kahle Khalanga ende ni vula so hi mhaka ya ku loko mo languta tinhlayo leti humesiwaka hi va IEC hi n'hweti ya March this year, I think it was March or not April, va kombise ku a tikweni ra hina va Afrika-Dzonga ka nkarhi walowo hi vulavulaka hi hosi ku na vanhu vo ringana 14 million vanhu lava va le ka group leyi vitaniwaka i voting age population leriya ra ku i vanhu lava hi ku ya hi constitution va qualifyaku ku tikuma va karhi va vota kambe na 14 million ya vanhu va lava Khalanga va wela ka bracket yaleyo lava nga ti tsarisekangi ku vota 14 million. And then on top of that loko mi languta voters roll ya tiko ra hina at the moment hi na swin'wana swo huma 27.7 million wa vanhu lava nga ti tsarisela ku vota kambe mi nga rivali Khalanga ku ka 27 million leyi vulavulaka hi yona ku na leswiya swi vitaniwaka ku vota turnout. Loko ma langutisa hi 2019 voters roll ya hina a yi yime kwalomuya ka ku 26.7 million wa vanhu kambe ka 26.7 million liya ku hetelele ku vote vo ma 17.something million mi kuma ku kokwalani mina around kuma 9 million wa vanhu lava va nga tikuma va nga voti at all. So hi marito man'wana ndzi nga ta kombisa ku ka 27.7 million leyi nga kona currently ka voters roll loko se ho tirhisa nhlawulo wa 2019 tanihi xikombiso mi nga kuma ku 27.7 million leyi nga kona currently ka voters roll mi kuma ku vanhu lava nga ta hetelela va vota laha vana va kwalomu vo ma 18 between 18 and 19 million leriya ra ku still va ta kumeka ku va ku ri na between 8 and 9 million wa vanhu ka vanhu lava nga koho ka voters roll lava nga va kuma va voti. So loko mi teka nhlayo yaleyo mi yi katsanisa ya 14 million wa vanhu lava all va nga ri kona va voters roll va swi vona ku kwalani na kwalomu ya vo ma 23 to 24 million wa vaakatiko va tiko ra Afrika-Dzonga lava kuma ku a va participate ka president ya hlawula mfumo. So mhaka ya vota apart yi languteka yi ri serious ngopfu tani leswi mi hatla mi hlamusela hi swona mi kombisa ku i vanhu tinhlayo ntsanana ngopfu ya vanhu lava langutekaka onge a va tiyimiselanga ku kumeka va karhi va vota Khalanga. Yi hlupha hi ku a ni namuntlhe ra vumbirhi ene n'we mi tshahe hi ra vuntlhanu se yi ta hi hlupha hi ku a ni yi ta hlupha hi context ku a yi kha yi fambisa ku yini kambe hambiswiritano ni ta mi nyika tlhelo rero mi ta na rona kambe lexi hi fanele hi xi languta i ku loko na ha tsundzuka kahle a hi vulavula hi timhaka ta vanhu lava va nge vo a va nga voti ivi hi vutisa xivutiso lexi a hi vutisa xo xivutiso a ku ri ku loko i nga voti i khanya yini i khanya mani hi swa hi vutisa swo that's why ni ku sweswiwani loko n'we mi ka mi yi hlamusela mi ta hlamusela yi ka yi suka ka vantage point ya n'wehe kambe ke mina laha ni nga kona ni va ni nga ha yi tsundzuki context ya ku a ni kha ni hlamusela yini yi ku yini loko a mi lo nghena siku reriya kumbexana a ta hi fambe kahle mina n'wena letini ku kumeka na nkarhi lava ku nghena Khalanga i ku kati tswani ni kombisa ngoma ya introduction ya n'wina cause ndzi twi mi karhi mi kombisa ku vanhu lava nge vomi i vanhu tsanana swinene leswaku a ku na ka position yaleyo ni endla ku vanhu lava kombisa ku a va na ntsakelo wa ku kuma va karhi va participate ka ti-election i vanhu tsanana so kati tswani ndzi ka tinambara leti a ni ale that's why ni ku context leswi hinkwaswo mi swi hlamuselaka ni mi twa kahle loko ni ta boheka ku ya yingisela hindsight leyi mi vulavulaka yona ku ni kota ku twa ku context ya mi a yi ri yini context
a ni tshembi ku a ni kha ni tshaha ti-voters roll ku hi ku ya hi ku vanhu lava va nga titsarisela na lava hetelelaka va ya ku voteni hi vanhu kambe leswi mina ni kha ni vulavula hi swona a ku ri vanhu lava a va vulavula va kha va ku hina hi nge voti kambe hambiswiritano i njhekanjhekisano wa siku rin'wana ti dyondziseni kumbe a hi phusheni yaleyo ya ku hi siku rin'wana na rin'wana ni nge vuli ku mi ti dyondzisa sweswo hi swona kambe a hi susumeteni ya ku siku rin'wana na rin'wana loko a ku njhekanjhekisaniwa hi timhaka nghenani hi siku rolero loko mi tsandzeka ku nghena twitterisani voice note ku at least swi ta hi pfuna hi ku loko sweswiwani hi kha hi vulavula so hi va hi kha hi vulavula based on a certain context and context yaleyo swi nga endleka yi nga ha ri yona leyi n'wina mi va ku mi kha mi ta hi yona ari kalanga sorry ku tekanyana ka rona ani xin'wana xa koho phela i ku hari ka mhaka leyi mi nga va na yona hi sayiti leyi fambisanaka ngopfu na timhaka ta nhlawulo ni ta vulavula hi namuntlha a ni voni ku na lexi nga hoxiteka hi yona khalanga ene na mina hi le ka open line ene na mina introducer tinhlokomhaka leti mi lavaka ku fokasiwa ka tona kambe a ni loko ku ri open line ni nga landza thayi yo tolo kumbe tolweni kambe a ni kotangi ku nghena kokwalaho ka ku mi kuma ku ni tshama esidentele maswona ali mina lexi that's why ni mi tshiki mi hlamusela ku leswi n'wina mi hlamuselaka swona i vonelo ra n'wina kambe mina laha ni nghenaka koho sweswi hi laha ka context leswin'wana hinkwaswo swa ha fambelana hi swo hi vulavulaka hi swona kambe lexi fikaka xi hlupha i ku loko hi xi tshaha ku ri na context swa antswa ku tlula loko yi ri out hikuva a ni mi nga kuma ku kumbexani leswi n'wi se mi swi vekisaka swona a hi leswi mhe ni nga swi vurisa swona hi swona ni vulaka swona okay na mi to vulavula mara that's why no ka n'we kalanga ku ta hina and swi nga mpfuna na n'we loko u ri impela mi swi vulaka ku mi ta tlhela eka burisano lowu nga va na wona kumbe nhlokomhaka leyi mi nga va na yona hi friday nene a yingisela ku mi tengini that's why mi kuma ku I'm trying to quote you as a team ku n'we mi tengini ana ku introduction yaleyo loko mi ta mi kombisa okay mhaka leyi ya vota apart ke mina vanhu lavo va ngo vove yi to vota a va talangi ku tale lavo ngo va ta vota mi swi vona that's why ni ku lavo tala nambara ti yinise ku yini ke va IEC ivi and va hi ka endla comparison leyi langutana mhaka leyi ta vota turn out na va 2019 ku swi endlise ku yini naswona khalanga ni mi twa kahle tani ya yi languta hi ta yi teka kusuka kwalano alright inkombo ta mina khetsa swinene khenselo swinene mingiselo wa mina ntiyiso leswi va swi vulaka a ni kanetani na vona njhelo laha ni vulaka ko hi le ka context ku laha mbangu lowu ni nge le ku vulavuleni ni ri ka wo wu ri yini a ni ku yini kambe ntani ya tshaha leswi va nga vulavula na vo hi kha hi va kandziyisa la ntani ya swi yingisela hi ravuntlhanu ni twa ku introduction ya mite yini ivi hi tlhe hi tla ka ntshaho wa vona ivi hi twa ku swi ri yini loko swi kha swi vulavurisana ntani ya yi yingisela kambe sweswi a hi tweneni ku mahungu ya misava ya awura ya n'we ya ta va yimise ku yini ivi kusuka kwalano hi ya mahlweni hi ta ka riqingho rero ka 0860002543 hi leyi mhaka veri va nga tipolitika va na mhaka ngopfu na vumundzuku bya hina va na mhaka na nhlawulo lowu tako loko nhlawulo wu hindza va lunghisela ku va na Afrika-Dzonga loko hi suka ka nhlawulo lowu wa namuntlha la wa 2024 ku ta wa 2026 loko yela wa 2026 ku ta wa 2029 swi ka fambisa sweswo hi va ka jikajika ka xirhendzevutani xa nhlawulo xana wena u ri yini ke hi mhaka yo yaleyo ku fika kwale ka awara ya n'we ta va kha hi famba hi gondo rorolero kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya misava awara ya n'we ya ta emisekweni vongi khensile vongi n'wana ti maluleke ni le ku ringeteni ku lava switirho swa wena ku hi ta kota ku va hi tirha kahle la hi ndlela yaleyo se hi laha hi nge le ku fambeni kona lexi a ni lava xona a ni lave ku hi kota ku famba hi laha hi kota ku twa ku we n'wangulo wa we wu ri yini kambe leswi a mi swi twa kusuka ka vonge n'wan'wana a ni ku na xoho xitirhi lexi vonge mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi kambe hambiswiritano ta ya twa mahungu ya lawo sweswinyana ku nga ri khale hi awara ya n'we xiyimo xo ka xi nga tsakisi lexiya xa le a George lexiya
xa ku hodloka ka muako ni tshemba ku lava khumbekaka va ta byara vutihlamuleri eka mhaka yoyoleyo. A hi kumeni un'wana miyingiselelo nhleka Sikani khulumile. hi pfukeli mikwena Hayi sho ya baba me. ku hatla u biha No. Ena swo biha hayi no ku hava hi 1929 kade ndza va ni ri number 1 la ni vheta kona hi 29. hikokwalaho ka yini? I think unless na leswi nga ta ni disturb ni nga ku vota. Ani ya kona ni vota lembe leri. kambe ku nga va ku ri na nsusumeto lowu susumetaka xiyimo xolexo i ncini xi susumetaka? Swo leswi ni lava ku vulavula hi swona actually sweswo intro ya n'wina namuntlha Dr. Ku na vakulukumba van'wana vambirhi va ha ku famba a hi ri ku vulavuleni sweswo matako swi sukela kwini. ANC Gauteng le ku lideni hi ku landza vakulukumba or lava nga tshama va leader government ni le ka ANC va kota ku va famba va campaign. Namuntlha va landi kulukumba Tokyo Squad va lava right sweswi ni heta ku swi vulavula sweswo swi vulavula hi kulukumba loyi ka intro. Ta u ri yini kulukumba Tokyo? Loko mi hi vona hi humini hi tetani ku yindlu ya hina yi ndla hina vula ANC yi tshweli. Se hi teka mavonelo mo hambana hi maveka aside eka mabakiti hi matata mati kota ku ta timela hi seva ANC. As a South African, era hava gave just 6 months ago. Hava mati ya Giyani. Hamile ku hile na misaveni na swibedhlele na vatirhi va hina vanhu va ri laha hi mapati. A n'wina mi nga tatisa swin'wana Dr. Kulukumba vo Tokyo vo kulukumba Thabo Mbeki va humi va ta tata mabakiti hi mati va timela nilo South Africa ya vaakatiko va South Africa. Mara namuntlha le ku humeni la ku serva ANC leyi nge le ku tshweni. Swilo leswi a nga swi vulavuli ekhoneni va nga ta hemba va ku yo lita swona a vutisa ntirho kuloni wa n'wina mi nga yi tlanga mi loko hi ya mahungweni 1 o'clock munhu twa leswi swi vulaka kumbe munhu twa swilo leswi a nga swi vula hi nomu wa yena. So reason we are out now is not to save South Africa, is to save South Africa, is to save ANC. Inga humi ka power, the rest will come after. So ndanga ku ANC loko hi vulavula swona Dr. a hi zondi ngopfu ANC yo le mi nga yi tlanga ka intro yi vulavula hi sweswi swimbirhi. The politician na pfumelaka what we call a leadership scheme. Hina hi teka or tisayina ku va politician munhu loyi a nga na vuswikoti bya ku rhangela leswi swi nga ri ku swona. Vulavula tiyisi na u vulavula tiyisi because hi loyi kulukumba Tokyo Squad Tokyo Squad kumbe Dr. Minister a ni mi tsundzuxa marito man'wana mara ku va siku leyi balula ni tshama kangula ni South Africa hi telele mhaka a hi na direction mata u vone swin'wana ka campaign ne ku let me keep quiet la kona ku i vanhu vangani la South Africa anga swi twa swilo leswi nga vulavula hi swimbaleleni va ri yini siku lembe a ri lo vulavula hi jo ku ya mina ni fiki ni tekiwa ni teka ka portfolio ya transport ni tiva hi transport ni someone like that mali ya tin'hweti kha hola mali ya hina ya tax and come reckless to Africa vula sweswo was doing nothing and you're nothing like that people are on. The joke and we keep quiet. Someone like who made the Mariana. Namit. Nothing like that. I'm going to super up with my name to Savion and the guy who's talking to the Africa's Aja. And someone that I think I'm going to take one of the not done what I did and do nothing. After that, about only 7,000 for our money. Someone come and say about it. Keep quiet. Intro you found the language that you did in Lomo Mataka Roma, someone that would you African Chumula. This will choke like a Belinda. Take your mouth.
they are out to campaign to save ANC, not South African. Nemetri. Very clear. Nemetri. 0860002543 nongona ka Africa wa vula ha swi vula na swi ta swi tshikelela ku mavonele ya n'wini hina nghene helo ka wona yo maka hini ka n'we nkarhi wa ku va mitisa tlhelo ro lero minkarhi hinkwayo hi tshama eka hiko munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonele hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonele ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonele ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela 0860002543 angansakula hile hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula aya amukela n'wana mingisirelo inhleka papa Ninjani mkhulu kuthe ninjani epukele ngobona mbitana mkhulu kuna yena vakhalanga na emntwini makwa vakenza mina loko ni nghena masiku yo tala eka nongonoko wa hina ni tala ku teka site ra defense hi ndlela leyi a ni tala ku vona swilo hi ndlela leyi nga ku va vaseketeri va nongonoko wa Afrika wa vulavula va vonisa swona swi ndlela ku vula swona lembe rin'wana hi vulavula hi gezi van'wana va gezi swin'wini va vutisa ku mi endle yini n'wena ta ya ratela la no gezi a ri nge vuyi siku yini mi le palamende mi voteriwile mihlangano leyi nga koho a Afrika-Dzonga leyi nga ya tipolitiki yi koho ku rhangela vaakatiko ku hi ta kota ku humelela hi ri tiko xo sungula hi lexi lava ku defenda ka xona hina hi ri vaakatiko a hi tekeni vutihlamuleri a hi twisisi nchumu hi politiki hina xa hina ntsene ku loko hi vona mati ya nga soni xipompanini hi teka mathayere hi swa hlamarisa ngopfu hi ku ni nga xikombiso hi nhlangano lowu fumaku nhlangano lowu fumaku wu endlisa from aka mukhanselara wu suka ka mukhanselara ku ya sweswi ku fambisa swo wu fika ka president munhu loyi a tshamaku aka N'wamitwa i na mukhanselara loyi a nga mukhanselara loyi a nga voice le aka masipala i hlamala N'wamitwa ni nga xikombiso hi N'wamitwa yi nga tiko hinkwaro i hlamala aka N'wamitwa a ngambaku ku ri na progress aka N'wamitwa aka N'wajaheni ku nga ri na progress you ask yourself ku endleka yini answer ya simple vaakatiko va ka N'wajaheni a va le ku twisiseni ku va fanele va tirhisa mukhanselara swa ku yini hi problem leyi nga na yona tikweni ra hina vo kota ku tisa ku mukhanselara loyi hi ye hi fanele hi vulavula na yena a nga nomu wa hina leyi hina hi fanele hi kota ku hi swi twisisa ku hi lava lexi na lexi na lexi ni nchumu loko a vuya mukhanselara swi ta ku va hi tlamba va ri siku yini because na mali vitaniwa va ta ku ta mi hlayela mali so ni ku tiseni ku loko va vitana akatiko va vitana ni data budget ya masipala wa Dzonga ku ta vanhu vangani ta 5 va hundzetela 5 vanhu va yingisela budget va va vitela mavoko lava kwani va kha va ndla njhani vo hundza loko va heta ku lani va ta ku khalango mfumo lowu a wona endleyile un'wana a dungulela ka N'wamitwa a ri joni a ni ri joni vhikele a ni ri kaya vhikele ri nga hela ma siku yini ni n'wi vutisa langu i ku vutisa a swi twisisa ku i le ku exposeni nkulukumba leni a swi twisisa hina hi ri sweswi ya ku voteni sweswi vanhu va ri laha mani eka hi tisela yini eka mara loko ho ngu vota tshama laha hi tlhe hi suka hi ya tshamela va joni hi tshama va Cape Town hi nga ri na mhaka na swona swilo i ntiyiso introduction ya n'we yi swi veka straight lava varhangeri kambe vanhu va hlawulaka va nga ri varhangeri va ta va varhangeri loko hina hi ri koho endzhaku ka vona
ya Munghana Lonene yi le ka top 10 hi mhaka ku hina vayingiseri va yo we are behind Munghana Lonene. ya Loko u huma ka Munghana Lonene Munghana Lonene hi hangalaka na swilo leswi na switichi leswi hinkwaswo mi ta twa va le ka number 100 ma-radio station titele. i ntiyiso ngopfu leswi mi swi vulaka ku kumbexani loko hi nga se hi kha hi tirhisa ritiho hi kombetela van'wana a hi fanele hi languta ku letin'wana ti kombe kwihi hina hi hexe ku hina hi le ku hoxeni njhani xandla loko va ku na nhlengeletano hayi okay hambi xiviji xa tiko a hi attend vo tala mara van'wana va ya loko ni yingisela tsandzeka ku nghena ka Munghana Lonene vanhu lava va nghenaka lano vo nghena va hundzisa va hetela nkarhi ka 2 hours leyi swi twa ku a fanele ku nghena vanhu lava vulavulaka swilo swa twaka mara 2 hours hinkwayo n'wina ta bungula a va nyiki mati a va nyiki yini laha a tshamaka koho ku ri na nkova mpfula yina swinene mati lama ya famba a nga tshama yimisa loko ku nga na mati ya lankoveni wa nga tali mati lama hi kota ku vona ku hi endla mati ku loko mati ya tini a ku na munhu a nga tshamanga sweswo hi swi kotaka ku nghena ka Munghana Lonene hi kombetela ANC ya pfumala ya tsandzeka mani xo yini va fanele va nghena va fanele va tata mabakele hi mati va ya timela because their house is on fire. Kani lava va twisisa politiki va fana na van'wana va nghenaka kwala ka Munghana Lonene va vhotela loko va wu twisisa ku lowu hi huku ka wona ku ri hambi u ri layman on the street u na chance ya ku swin'wanyana vaakatiko va nga ku hlawula u ta va rhangela va behind wena a hi nhlangano wa ku wu na 15 years a wu tshama u tava ku cinciwe murhangeri kambe yin'wani mhaka leyi hi nga ka yona sweswi i ku vaaki va hoxa njhani xandla ka ku tisa ku hambana hi ku van'wani va vula ku varhangeri va sweswiwani ni nga mi nyika xikombiso hi ku loko munhu a ri mukhanselara xikombiso i nyikiwa mpfumelelo wa ku kumbe i na vutihlamuleri bya ku hi kotara i fana hlangana na vaaki se mi kuma ku kotara ya hela a nga hlangani na vo vaaki se vaaki va ku hi ta hlangana hi kwihi loko va ya ka vona va ku a mi votangi ka vona mi vote constitution loko sweswo ni nga sungula hi swona a hi twisisi tipolotiki constitutionally ma n'wi recall mukhanselara mukhanselara ngayiri va aka ma n'wi recall because i votele yena hi munhu luya that's why introduction ya n'we yi ri i nandzu ku va u ya ka meyara u ku lava ku ku vona a ala u n'wi pfulela pheyili introduction ya n'we yi mi kombeta ku hina hi vaakatiko hi na vutihlamuleri lebyikulu ta va hi lava hlawulaka kambe xivutiso ku ta va ku ha swi tiva na hi leswi ni vulaka swona nge before hi tata ka Munghana Lonene hi ta westa 2 hours aka swilo swa hina ku dyondza tiko hinkwaro rhangeli hi twisisa politiki kumbe no nghena kwala ka Munghana Lonene ni ti vulavula then 2 hours yi hela then ku nghena tinsimu then ku ciniwa ku yiwa mahlweni ku pfuleriwa munhu wo vona airtime ya ku nghena vulavula kombetela a hi rhangeli hina maswaku tiko ra hina ri humelela ku hi vulavula hi vafana mara fane kota ku twisisa ku u tirha na vakhanselara wena van'wana va na tikhanselara lava tshama kona mara khanselara a va swi tivi ku i mani mara va nghena ka rage nemetwe ni tshame ni vutisa un'wana moyeni ni ku kambe mukhanselara wa n'wina i mani ai ku vona kambe kumbexani tipolotiki leti i mani ku na n'wana muyingiseri a nga tshamaka kumbexani hi tikhoma hi ncila n'wana lete yini kahle tipolotiki hi loku kuni le ka yini hi ku loko dyondza sweswi kumbexana swi ta hi pfuna hi vutihlamuleri bya hina tanihi vaaki hi byihi maswo na loko ni tlanga ntshayo luwa wa mfundhisi ni yo ndla hi vomu ku ni wu tlanga ni tlhela ni wu tshikisa sweswiya na vo swin'wana a hi twi wena 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana muyingiseri loyi nhleka a hi papa a hi njhani hi pfukele mi njhani papa
leswinene hi lava ku kambela leyi angulakula ya ku hikokwalaho ka yini ku faneke ku ni khomele mingiselo a ni tivi ku endleka yini a ni swi tivi ku endleka yini swi le kule ngopfu na vulawuri bya mehe kambe ke na ku pfumela ku ri mbatlha mi ringetana kambe mi nghena kandziyisani na rito ka 065-744-3911 mi kandziyisa rito ka 065-744-3911 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wehe wu ri yini mi khometi timhaka kwala mi nga koho kambe mi nga rivali ku minkarhi hinkwayo hi tshama hi kha hi vula ku vonele ra n'wehe ri ta tama ri ri vonele ra n'wehe hi ndlela yoleyo xivutiso lexi xi vutisaka ra mintlhanu leyi hi lavaka ku va mi pfa mi endla vulavisisi ku hi ta kota ku bula hi xo i ku vulavisisi byi komba leswaku vanhu vo tala lava va nga le ku thoriweni lomu mavhengele lomu emintirhweni Afrika-Dzonga ku thoriwa ngopfu vahlampfa ku tlula va maAfrika-Dzonga se ni kombela mi va mi lavisisa kwala mi nga koho hi ra mintlhanu ta va hi ka hi languta yaleyo mhaka ku xana mi vona ungeti ku nga va ku ri yini lexi xi hi fikisa kwala nako loko ho va muthori i nga endla tani na wena ke i thola vanhu vo huma matikweni le handle ku tlula va ka n'we enhlokomhaka yaleyo nge hi pfa hi mi lulamisela yona kanjekisano wa ravuntlhanu hi ndlela yaleyo kambe sweswi a hi ku tumingiso ro munghana lona FM le ku languteni ku xana wa swi tiva ke ku ri munhu loyi a nga le ku teni ka n'we ni vone un'wana wa n'watipolitiki a ri ku swekini na mutini un'wana i swilo leswi va swi tiva ku vele ku laveni ntirho ka n'we kambe xivutiso ku ma swi tiva ku hi n'wini va ku mi va thorile na kumbe se loko se va ri ku tirheni va n'wina mi twa hi vona a va ha twi hi n'wini a hi ku timingisela mena 0860 hi loyi mingisela nhleka Nhlekani Khalanga a he papa Pfukile hi pfukile hi ngovo hi pfukile Khalanga wu herile nhlengeletano a wu se fika okay a yi nghenani ka leyi mi nga ka yona a hi swi tsikeni ke okay nhlengeletano ta va kona ho mune Khalanga hi leswi tipolitiki leti vo tala va hina a hi titwisisi van'wana a hi titwisisi sweswi van'watipolitiki va humile va le ku tlangiseni ka vaseketeri loko se va heta ku ritira tipositini ta vona van'wana va vona va rivala ku ri va votiwe hi vana laha se swi mi tikela ku ri ku va access mara sweswi va humile le ku nangeni ka vanhu loko se va kume power a va ha lavi ku tlhelela vanhwini swi nga ri ku swona xikombiso va khansela vo tala na timera to tala ndzi tivile mi nga hi tlanga loko nongonoko n'wina sungula Khalanga vo tala vurhangeri va twisisi ku ri vurhangeri i yini vo tala va vona va hleketela makhwiri ya vona na mindyangu ya vona mara loko va byela ku ri mi hleketa yini mi ku yisa tiko ra mahlweni a va na yona pulani yaleyo i van'watipolitiki valavo hi laha vo tala hi endlaku xihoxo Khalanga hi van'watipolitiki va hina sweswi va hi nita mara after Saul hinkwavo mi va kumaka sweswi after Saul hi nge he va kumi van'watipolitiki lavo sweswi va accessa mara after that a va nge he kumeki ta swi nga pfuni nchumu mana na mina sweswi va humile va tshikile na tiofisi na tiekhonomi va tlanga swipari va famba le ku timeleni nga leswi va vona ku ri ANC i le ku feni mara nkarhi lowo leha a va ri kwihi loko xiyimo za xi fika na for the past 5 years a va ri kwihi loko ri fika na kasi ya vona a va ri kona va kha va swi vona a va tshame assignment sweswi ku election yi fikile va suka va na milenge va ha lava ku yimisela futhi hi la fika 5 years lemoyani futhi swa tika Khalanga sweswi va humile Khalanga mara after ti-29 loko vo twa lava nga ta wina a va nge tshineli la vanhwini kambe vo ka va nga tshineli vanhwini kumbe vanhu vo ka va nga ri na mhaka na vona vanhu va nyike mi va n'wina tanihi vanhu mi va nyike cheke mi vitana hi cheke yo ka yi nga tsariwangi ku ya mali muni vo ti tsalela ya leyi va lavaka yona Khalanga ni ta nyika xikombiso lexi hanyaka ku na kulukumba un'wanyana i meyara Police Chabane SG Maluleke that guy loko u n'wi fonela wa nkuma u addressa problema ya attenda mara tikhansela la ti-general ta yena mi nga n'wi fonela a nga vuyi kan'we mi n'wi fonela a nga khumi fona a n'wi fonela ku busy swi vula hi sweswo mina personal ni yile avele ko tala ni lava vulavula na meyara ka ha ri kulukumba dola a Nenguta
bete va ta ni vona phebe Wednesday ke nna putla swa lo va ta ni vona sir mara se swi pasile ni se va ta mi vona hi wa mune ha se swi tshamisekile swi tshamisekile eta ya ke wa mune nda driver ke sota ni ta va ni ka ni mabiko ni to ko kwele eka yini ya tswa ku beri mara swi nga helele na ka va mune tena khalanga swi black shone minkarhi hinkwayo lava nga na problem va tsutsumi va ya kona ku ri problem le kwihi swi nga heleli ka va mune tena ku sweswi hi langutane election na masiku laman'wana loko va laveka a va kumeki ene mina mfanelo phela ka vula ku vonana na mina mfanelo ku vonana na vona meyara loko mi lava ku vona meyara mina mfanelo ku vonana na mukhanselara wa n'wehe loko mi lava ku vona mukhanselara wa n'wehe lava va alaku va ala hi mhaka yini va mi nyika swivangelo swa njhani khananga loko mi fika ta dina ku ri ni na busy ni na ku va na michini na premier ni busy ri program ta ni busy hi xiyini swa mina loko mina ni ka sinewani voter ni account loko mi fika ka sinewani a tshemba mina mi ta ma khoma mi na premier kumbe na emisi wa n'wina a tshemba mina ku sungula swa tika ni vuya ka mina wa vona loko ya ta khoma michini mara sweswi va hunile van'wana va thikithi ofisi after election hi nge va kuma vanhu valavo president va hatlile ku ta titwana va tlanga ku ri loko u ya ka vona va ku endlela favor loko u fanele u vona meyara va ku endlela favor ende leswi nga ri ku swona loko vona u vitana mukhanselara u tlanga ku ku endlela favor u endla phone call kumbe ku ti-driver ka vitana u nga kona na ku zila ka ni kona busy le ku tirha u ta heta n'hweti ko ka ku le kofini nemetri swa fika khalanga hi swona nemetri 0860002543 a hi dyondzisaneni hi ya mahlweni hi tiva timhaka leti hi kota ku vona ku loko xiyimo xi titani xi vula ku yisa kwihi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mi ngitsara mungena lona FM n'wana mi ngisirhelo hi nhleka avuxeni khalanga minjhani papa hi pfukele hi ngo vona kudile mina mutansi la bino aye mkansi ntombela angula ka leya nhlawulo sweswi ni tlherisa ngopfu hi nkulukumba lava nga nghena before lava nga huma sweswi ya va hlamusela ku ri mpfula hi vona yini eka ta mukova yi famba tani vaka ku a fane hi endla yini ku ri na vanhu lava ku nga mitirhi ya vo va holeriwa ku endla swilo sweswo vaakatiko ta fana endla yini a ku na mati eka n'waminti va endle xikombiso hi n'waminti n'waminti a ku na mati is the whole mati ma huma nkamba kontsena ma ku ri water plant liya yi laha enkambako so loko ma sungula ku distributiwa ma fika kula nkambako ma fika laka va msipani ka n'wajahela ma swi twisisa loko na ri high school emashopo kwa ka n'waminti hi tsariso assignment mhaka hi focusa eka n'waminti wa proposed dam na sweswi a swi humelela a proposed dam na n'waminti va kota pfala pfalera swangu a nkambako ri nghena ri hala ntarantara ri hundza le Rwanda ndhawu leyi a swi pfariwa hinkwayo na mapurasi lama ma tekiwa ku endliwa n'waminti wa dam ya sapula n'waminti hi mati na sweswi a swi kona loko vo google swona ya ka google n'waminti wa dam swi koho swi gazetiwini na emblem ya government mara a swi tshama swi implementiwa na sweswi va fanele vaakatiko va ta endla yini loko swi ri tano ku na vanhu lava va nga hlawuriwa ni tsakisa hi sweswo mukansi mi taku na swona mingiselela leswi a vula so i ku a hi ku vaaki va ku na lava va nga tirhi kambe loko muaki sweswiwani ku fana na loyi a ku humaka sweswi a yimela timhaka ta muganga wa ka vona xivutiso ku ta va ku loko mi hlengeletana namuntlha a hi nge mina ni hlengeletana ka n'wamika ma swi tiva ku na proposal yeleyo swi vula ku ma yimisa voko ka nhlengeletano yeleyo mi swi landzelerisa tanihi vaaki hi swo a vula swona a vula sweswaku hi ta fanele hi landzelerisa ku sweswi mi swi tiva ku mukansi ku pasisiwe ku kumbe ku twananiwe ku kumbe ku ringanyetiwe ku fanele ku endliwa damu swi vula ku nhlengeletano yin'wana na yin'wana leyi fanele yi va kona yi fanele yi va tani ku va na rito rero ra ku vulavula hi timhaka ta damu se swi vula ku yi ta va njhani loko n'we mi ri koho ka nhlengeletano yaleyo
ya na sweswo na swi khalanga mara a ni ri ma swi tiva ku ri hi xitalo vanhu va le kaya lani yimana ya va swi landzeleli ngopfu leswiya swa politiki mara a swi vuli ku ri muhlawuriwa i fanele a teka advantage ya sweswo a vheta a nga tirheli tiko ma ni twisisa ku swi njhani ni vula phela kuze a teka advantage hi sweswo phela wo swi vona ka mina mhaka ra yena mu n'wi landa hi leswo tihomu ti le ku dyeni muhani me u n'wi tshika n'wina mu ku famba exactly that's why intro leyi n'wana vulavula hi swo murhangeri ku na n'watipolitiki murhangeri loyi a nga beberiwa swo a hi rhangela mara loko ni cheka khalanga mo ni veka swin'wana kumbe ni ta hi kumela meyara wa Tzaneen kumbe MEC wa Mopani Bangarela va ta hi hlamelela ku mhaka leyi ya propose N'wamitwa dam kumbe 20 years sweswi a swi tshama swi humelela ku na mali ka N'wamitwa business ra ku xavisa mati eka N'wamitwa is booming munhu loyi a xavisaka mati leyi nge ka mali ya ku tala swi fana na va lava xavisaka ti-diesel sweswi nga na load shedding ma ni twisisa ku swi ku humelela hi fanele endla bohole hi kota ku aka yindlu hi fanele endla bohole hi kota ku hi hanya a ku na mati eka N'wamitwa hi ta lava hosi N'wamitwa hi ta va vulavula na vona hi twa ku va ri yini and a former MP a former member ya parliament so a fanele hi pfuneka ngopfu hi mhaka ku ri va swi twisisa leswa politiki a va ri ka swona vona hayi ta va vutisa ndhawu leti ta ku xiyimo xi fike kwihi la ka timhaka ta damu miri a ri ringanyetiwe kwihi damu leri proposed N'wamitwa dam na loko ni ri university ni tlhela ni tsala a project assignment hi yona maka yona propose N'wamitwa dam ta yi kuma it's always been there ni ta yi gugula ni khensile vutomi inkomo khalanga inkomo a khensa swinene hi sweswo mingiselo munghana lona FM na ku vona la ka N'wamitwa laha se va ringeta ku gugula hi twa ku endla ka yini ya ni vona va ri yini loko xiyimo xi tita hosi N'wamitwa wa mbirhi kumbe na va nga hi pfuna ku hi swi tiva ku ri helele ku hi proposed dam leri kambe mhaka nkulu leyi yi susumetiwala i ku tanihi vaakatiko hi nga tshiki tidamu 1 hi teka ndlela yo olova leyi nga hi pfuneki nchumu ya ku ya pfala mapatu ya ku ya hisa swikolo ya ku a yi hi pfuni leyo ndlela leyi hi pfunaka i ku va hi landzelerisa swilo swa hina hi nga tshiki van'watipolitiki va ti endlela hi ku rhandza hi swo olova sweswo kambe hina hi lava leswiya swa ku ta pfuka nampundzu ya koko wa ntsandze wu veka patwini i ku hi hamati a hi swona kambe hi kumeni mahungu ya misava na Bongi N'wanati Maluleke kusuka lani hi ta va hi kha hi teka riqingho rero ku ya mahlweni hi lava ku bula na Professor Themba Sono la papila leriya va IEC va angurile ya ku ta tsakisa la Afrika-Dzonga la ku ta tsakisa kambe hambiswiritano sweswiwana yini ni laha hi ya kuma mahungu ya misava hi ku mahungu lama hi tshembisiwe wona hi sesi Bongi N'wanati Maluleke ya Bongi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula botpet na muhumelerisa loko hi herini phela na mina a swi twisi ku ri faneke ha dya yini kahle ku swilo leswo hinkwaswo ka swona swi na mavabyi tihunyama hinkwaswo swa hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula avuxeni Maxa a ni kombela loko prof va fika kwalano nko swi hajeka nyana mara a ni kombela ku loko prof va fika mi va vutisa leswi Mozambique eka ti-election hi October a ni ri ku hlayeni ka swin'wanyana ni vona presidential candidate ya Frelimo jahanyana rin'wana ro tiyela ra kahle wa ha ri n'wanuna wa kahle born in 1977 where i Daniel Chapo a ni kombela prof va ni tlhatlhela nyana or va hi tlhatlhela nyana hi political history ya yena nkulukumba luya hi ku loko ndzi nga sa ku lavisisa a ni yi kumi kahle and swo tala swa kona swi tsariwile hi Xiputukezi so a ni kumbe prof va nga kota ku va hi pfuna ku ri i mani nkulukumba luya Daniel Chapo no tiva ku u huma a Manika mara a na background kahle ya yena ya political no kombela Maxa mi va tlangela voice note leyi prof na kota ku twisisa nyana swin'wanyana hi nhlawulo lowu nga ku endleke na Mozambique mpfukini botipet hambi ri ku dinga mi ta tlanga hi mhaku yi lava na munhu loyi nga za mi tirha na yena ni kombela ku vitana vakolichana va ta hlamula ku hikwalaho ka yini ku loko swikolo swi tsala mapapila ku kombela ku lava ku tirhisa stadium xa ka Malamulele for ti-athletic ta vana va xikolo ta ti-primary va lava ku no xi nge koteki biko xi tlangela bolo ya ka Vodacom mara hi mugivela sweswi wa mugivelo lowu ku na rhali ya ANC
ka vana va xikolo na lava nga ta va ta endla raleni se hi va lava ta onha stadium na why va alela va swikolo ku xi tirhisa mara va yini se va ta ku xi tirhisa hi mugivela why va alela va xiphorisa ku xi tirhisa for mitlangu ya vona mara vatirhi va ka masipala college va xi tirhisa why swi va tano na mina va vulavula na papila ra ku ra swikolweni rona rito ri nga tswaleriwa ka masipala ri aliwa ni kombela mi vitana na vona boti hambi boti Morgan hambi boti mani va ta hi hlamusela ku hikwalaho ka yini boti Pet na muhumeleri boti Pet namuntlha mina ni vone swin'wana swi nga ni endla ni discover ku ti-service ta mfumo or vukorhokeri byi khomelele ka njhani or vanhu va byi yisa hansi njhani okay ku na vayisa van'wani va tirha a hi ntirho wa vona futhi va yima ka ti-traffic light marobot leriwana ri tirhi na lembe ri nga tirhi sweswinyana loko ro tshika ro tirha vhika ri heli ri karhi ri tirha so ku na vayisa lava va taka lava karhi va pfunata timovha kuti va tindlula va pfuneta traffic vile va hi pfuna ku hi fika ntirhweni hi nkarhi so mara lexi ni ti vutisaka xo i ku loko robot leriya ri karhi ri tirha va ri lunghisini ri tirha vayisa lava va ri kwini a swi voni mhaka ku vayisa lava va kuma mali va nyikiwa mali hi vanhu lava ndlulaka hi timovha laha so kahle ka vo se i ntirho i xinkwa xa vona xa siku na siku lexiya va swi vona va tshembele ka swona ximisi loko robot leriya ri tirha swi vula ku a va kumi mali so va ta endla yini vanhu lava ta meka sure ku robot leriya ri tshama ri nga tirhi so mhaka leyi la ku voniwa kahle leyi sweswo mingisero Munghana Lona FM na ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela a hi kuti ku n'wangula wona wu ri yini comment mhaka wena nhlekani lowu 0860002543 la ku bula na Professor Themba Sono kambe nga se bula na vona a hi sungule twa lowu enhlekani khalanga i xikalavito kusuka Phalaborwa tipolitiki na tikereke ta fana loko u nga swi tivi ku u ya kwini u ta fana na munhu loyi a ngo fambaku a nga swi tivi ku u ya kwini tikereke yin'wana mfundhisi wun'wanyana wu fambe na timali ta vanhu kwala hi ku rhandza swilo tikereke ti ri kona kambe loko ku tumbuluka kereke yin'wanyana ku tsutsumeriwa kona ku tumbuluka ka tipolitiki tin'wanyana ku tsutsumeriwa kona tipolitiki hinkwato leti nga kona ti huma phatluka ka ANC hinkwato a ku rileriwi nchumu ku rileriwa mali Pet Khalangu inkomu ku nge vi ntiyiso ku hinkwato ne kambe ku ngo va kumbexana ntiyiso ku va ku to tala kambe hambi swi tani hi vonelo ra n'we ya khensile swinene loko mi te na tlhelo rorolero Professor Themba Sono va yime ku lunga laha Professor hi khome timhaka tinharhu la wu un'wana mi yingisera a nghenisana ya vumune kumbexana a hi sunguleni hi leyi ya le Israel na le Gaza Prof hi twa ku kahle se ku endleka yini ku swi tikomba nge Hamas a yi ku ya pfumelanyana timhaka ta ceasefire kambe Israel yi vheta yi sungula ku ya mahlweni no hlasela a Rafah ku endleka yini Prof nhlekani a cancer and I'm sure that matira president lexi va nge Benjamin Netanyahu a nga lavi ku va na ku va na ceasefire u lava ku ri a dzumba a karhi a rhumela masocha akwe ku ri va dlaya va heta hinkwaswo ku ri ku nga ha vi na Hamas na switanani na leswi Joe Biden president wa le Amerika a nge i nga yima wena Netanyahu u nga endli tani Netanyahu a nga na mhaka na sweswi vanhu wa swi tiva ku ri president Joe Biden wa le Amerika u khomile hi matimba a majuda ku va president ya le Amerika so a nga chavi nchumu na loko va n'wi byela ku ri ku na international criminal court leyi nga ta n'wi endla ku ri a va hi war criminal a nga na mhaka na sweswi vanhu va swi tiva ku ri a Amerika majuda va ta ku wena president ya le Amerika sivela ICC ku ri nga endli nchumu ka Israel so a nga lavi ku ri ku va na ku rhula ku lava ku ri a susa mfumo wa Hamas ku ri nga vi na mfumo na swisanana ku ri ku va masocha a Israel lawo a nga kona a Gaza ku fana na leswi va nghena a West Bank hi leswi swi lavaka so laha tivi Hamas ngo ha pfumela ku va na ceasefire Netanyahu a nga pfumeli ku va na ceasefire
kuve nyipile ya tlhelela kwale ka Iran kumbe kuna swin'wana ku tlula kwalano hi ku swi tikomba ngeti kwele Rafah leyi va lava ku hlasela ko hi la vanhu vo tala va nga tsutsumela kona ku ya tumbela ko se sweswiwani loko va suka laha va ya kwahala ku ngo va magavadi na yini ku nga onhiwa khale musi a ni va vona Israel na America a tirhisa Iran ku ri vanhu hambi manjeni Iran hi yona leyi nga yi karhi yi endlaka ti-nuclear matlhari a ta nuclear manjeni Israel yi na matlhari a nuclear manjeni a yi lavi Israel a yi lavi na ma-Arab or na ma-Muslim va va na ti-nuclear power na leswi Pakistan yi nga na yona a yi swi lavi sweswo so manjeni America hi yona yi sasetelaka mjeni na yona yo wena endla tani manjeni ke hi ku va ni machudeni a America a ti-university ya America hinkwako over 100 universities a America va tshirela ntilo va ri wena Joe Biden na wena Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu mi endla xihoxo manje Joe Biden u chuhile ku ri machudeni lawa va ta vhota njhani loko va vhota hi November va nyika tibodi manje ku ringeta ku a siveletanyana ku ri Netanyahu a yimanyana a nga tsutsumeli ku hlasela le Gaza le kambe Netanyahu a nga na mhaka na swona hikuva wa swi tiva ku ri ku na vanhu vo tala lava va n'wi sapotaka va le America hi ku vona ka n'wina yi nga va yi ri kusuhi no hela nyimpi leyi hi ku ni le ku languteni ku misava hinkwayo ya pfurha loko mo languta leswi nge le ku endlekeni hala a Sudan mi languta leswi nge le ku endlekeni a Yemen mi languta a Ukraine mi languta a Haiti mi languta tindhawu to toleto ma swi vona ku tikomba misava yi ri ku tshweni prof misava yi le ku tshweni and munhu loyi a tshivelaka ndilo ngopfu u fanele vanhu vambirhi ntsena hi Joe Biden na Benjamin Netanyahu hi vona va tshivelaka ndilo hinkwako hambi u languta Iran hambi u languta North Korea hambi u languta a Ukraine hambi u languta Central America voko lero ri endlaku mindilo hi voko ra America so va sapotana na Benjamin Netanyahu that's why manjeni loko hina van'wana hi vona leswi DOE swi endlaku hi vanhu lava va lava ku vuyisa ku ri hina hi ta fuma hi ambassador wa la America la Victoria la so that's why hi ku n'wina vantima na leswi ANC yi nyatlaku ngopfu yi endla swo ka swi nga tivekani mi nga endli ku ri mi tsutsumela ku ri mi nghenisa vanhu lava va tisa America na New Britain la ku va yona yi hundzuxaku swiboho swa yona vanhu va le Nigeria va se va swi voni masocha le Nigeria a sa swi vonile masocha le Mali va sa swi vonile masocha le Burkina Faso va sa swi vonile ku ri ma-America lawo na mafurha lawo na magezi lava le Britain ma endla yini a Africa so a hi pfule mahlo hi tiva ku ri no na hambileswi varhangeni va hina va laha Afrika-Dzonga va endla swilo ka swi nga tivekani a hi pfaleni tinhuku ta hina na va hi nuhela hi ku kambe lavo ho ka hi nga va laveki lava hi lava nga ta tisa swigevenga leswikulu leswi nga ta kokaka hi ku ri hi swi kumeta hi swi susa hikuva loko hi nghenisa ma-European Union Britain na America la mfumo wa hina fambile ni lava hi languta yaleyo prof loko no vuya la mavhengeleni ku pfuke hoyi endzhaku loko va Democratic Alliance ku ri na xinavetiso lexi xi kombaku ku tshwaka mijeko wa Afrika-Dzonga va ringetile ku hlamusela va Democratic Alliance ku va fike njhani laya kambe ni la ku ta twa n'we ku swi vula yini maendlelo ya muxaka wolowa kambe loko hi vuya la prof hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM 10 ntsena yi bile awara ya 13 van'wani prof va ri a ku hoxeka nchumu ko va xifaniso lexi yi komba ku Afrika-Dzonga ri le ku yeni kona emavokweni ya kumbexani ya nkarhi lowu hi nga ka wona kambe van'wani va ku na hambi mi la ku komba ku tiko ri le ka xiyimo xa njhani a mi kombi hi ku huwa hi ku hisa mujeko wa hina hi ku mujeko wu vula swo karhi mi ri yini n'wina prof
So vanhu lava nge leswi dinga swi endla a swi kombeti nchumu a swi koni nchumu ka jamuka va tiva DA yi compete na mavandla man'wana yi compete na vo ANC na vo EFF na hinkwavo lava nga kona a yi compete na flag ya Afrika-Dzonga manje loko yi teka flag ya hina yi hisa mativa yi hoxo lexikulu ngopfu hina manjeni vantima va fanele va swi vonile ku ri vanhu lava i vanhu va njhani hikuva a wu mi na njeko wa hina u lwa na mavandla lawa a nga kona lawa u lava ku susa ANC u lava ku susa vo EFF u lava ku susa vo IFP loko u va DA u lava ku susa lava hinkwavo ku nghena wena ntsena manjeni ke loko ku ngo nghena vo John Steen Hayden amahlambandlovu kumbe aze a nghena a-Union Buildings siya kuma hi manghezi na ma-America la that's why umbonile na lembe leriya ro hinda loko va nanguvona sekela maposo na vo ANC vona va tekile ma-Russia va teka xikepe lexi va xi vitanaku Lady R va xi tisa la ku ri xi ta vala matlhari xi ya yisa a Russia ku ri a lwa na Ukraine. That's why na Johnson a tsutsumile a ya a Dnipro a yima henhla ka misava a ri yexe le a Ukraine leyi a ku mani vona mina ntsena za Ukraine la ku ri ni ta kota ku ni yima na ma-America ku ri Russia yi fanele ku ri yi hluriwa so manje loko vanhu vo tani vo ngo nghena a Union Building va ta hi tlherisela ndzhaku so this is why ni nyakaseka yi va ANC loko ku n'wina mi nga chaka mi kumele nkarhi wo fuma kambe lexi mi xi endlaka mayiva manje mi nyika matimba ka mavandla o fana na vo DA ku ri va ta kota ku ma vona vantima a va koti ku fuma nghenisani hina valungu ke hi ta va ta va kona vantima va hina lava nga ta yi sapota hina hina hi nga ta kota ku fuma that's why manjeni hi holova ngopfu loko hi vona va hisa mujeko wa hina wu na flag ya South Africa hi leyi vanhu vo tala va nga fa va lwela ku ri hi susa leyi apartheid vo lava a va zangi na siku na rin'we na hambi nkarhi lowu a va ri a ma ti vitana Progressive Party loko va heta ku vitana Progressive Party va ti vitana Democratic Party loko va heta ku ti vitana Democratic Party va ti vitana DA a va zangi na siku na rin'we va ku a hi hiseni flag leyi ya apartheid leyi kambe namuntlha ku na matimbo mujeko lowena wa Afrika-Dzonga lowu ma vona hi ndzilo ntsena so swi vula ku ri a hi nchumu so a va fanele ku ri va yisiwa court ku ri va hlamusela ku ri na hi mhaka yini va tlanga hi flag ya hina loko va lava ku hlawuriwa a swi twali sweswo ku tshame ku va na xitori lexi van'wani ve ri xayelana prof xa ku loko ku yimisiwa matsalani general wa ANC kumbe khale ka matsalani general wa ANC tatana Ace Magashule ivi tatana Ace Magashule va tsala papila va ku hi yimisa president se sweswiwani tatana Khumalo lava va nge hi vo va nga sungula MK prof loko ka hetisela va tsale papila leri a ri nga se kumeka va IEC va ha ku tiyisisa sweswi ku ri fikile kambe ku ya hi ku tiva ka vo ku sukusela hi ti 10 April MK sa yi ri mavokweni ya khale ka president Jacob Zuma leswi swi vulaka ku leswi tatana Khumalo va swi kombelaka a swi koteki hikuva ngheneleli tanihi IEC ka timhaka ta swa mavandla swi vula yini leswi nge ri ku endlekeni la ka MK na tatana Khumalo na IEC prof hi leswi ku vantima nkarhi wun'wana na wun'wana laha ku nga na vantima swi ku tsala a mi ma vona na le ka KZN ku ri no ku boha njhani ka ANC na IFP hi mhaka King leswi Zulu anyway ka liwa kwalaho
manje so asitamarisanga lokhu Jacob Zuma asusa Jabulani Khumalo hikuva matiba Jacob Zuma ufana na Netanyahu loyi a vona ku ri loyi loko swi ka mina nga endla huwanyana so u lava ku n'wi bela a tlhela a ni hi Benjamin Netanyahu loyi a nga sungula Hamas hikuva na a nga lavi Yasser Arafat na PLO a ku no lava isigevenga lesikulu kambe ni sungula manje leri tsanana leri nga talwa na PLO i va sungula Hamas manje sweswi ku Hamas isigevenga na yena manjeni ka MK lu Jacob Zuma u vonile ku ri nga ku loyi Jabulani u tata a hetela a va na matimba ngopfu so manje u boxa na swilo swin'wana leswi a hi nga swi tiviki kona so ka ha ri yona nyimpi leyi nga kona so kambe Jabulani Khumalo u ri hikuva wena u ni susile na mina ni ta endla ku ri MK leyi nga yi helo so loko John Steenhuisen a hemba aku endzhaku ka ti-election loko ku nghena ANC yi tatisa EFF and yi tatisa MK ku ri va endla coalition swin'we ivi va hisa tiko ra Afrika-Dzonga vo ti jamukela ku fana na Jacob Zuma loko a ti jamukela a hleketa ku ri a nga tlhelela a va presidente ya Afrika-Dzonga xo sungula a nga Ramaphosa anga vuyi a union buildings as president ya Afrika-Dzonga u ra ku hoxa ndzilo ku fana na loko John Steenhuisen a ra ku hoxa ndzilo ka flag ya Afrika-Dzonga sweswo swi nga endleka ku ntsena a ku na nchumu xin'wana a hetseleni prof ku na muyingiseri un'wana a nge i lava ku pfuniwa hi leswi avuxeni Maxa a ni kombela loko prof va fika kwalano nto swi hajeka nyana mara a ni kombela ku loko prof va fika mi va vutisa leswi Mozambique eka ti-election hi October a ni ku hlayeni ka swin'wanyana ni vona presidential candidate ya Frelimo jahanyana rin'wana ro tiyela ra kahle wa ha ri n'wanuna wa kahle born in 1977 where i Daniel Chapo a ni kombela prof va ni tlhatlhela nyana or va hi tlhatlhela nyana hi political history ya yena nkulukumba luya hi ku loko ni ringesa ku lavisisa a ni yi kumi kahle and swo tala swa kona swi tsariwile hi Xiputukezi so a ni ku kumbe prof va nga kota ku va hi pfuna ku ri i mani nkulukumba luya Daniel Chapo no tiva ku u huma a Manika mara a na background kahle ya yena ya political no kombela mi va tlangela voice note leyi prof na kota ku twisisa nyana swin'wanyana hi nhlawulo lowu nga ku endlekeni na Mozambique lesweswo prof mavona hi history yo lehanyana ngopfu so ntoku hi vutsanana loko a ku ri governor ya province ya le Mozambique hi munhu loyi a tivekaka ngopfu hi munhu loyi a nga na vito ra kahle a na nchumu lexi va xi vulavulaku hi yena lexi nga hoxa that's why Nyusi Philip Nyusi a n'wi rhandza ngopfu na vanhu va Berlin va n'wi rhandza ngopfu kambe wa ha ta nkarhi loyi nga ta vulavula hi yena ngopfu hikuva ha tili ta twa swo tala ngopfu hi yena na ku ri na a na njhani loko mafurha va Total Energies va ya le vo Cabo Delgado ku ri va endla leswi va swi endlaku kambe a hi swona leswi nga swi vulavulaka namuntlha hi tsaka na nkarhi wo vulavula hi swona nkarhi wun'wana prof ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina hayi mi twile muyingiseri wa hina loko se swi kha swi tshunela hi ta bula hi swona no va ku voneni ka ku SADC yi tikomba yi ri ka ti-election mood nan'waka Zimbabwe Mozambique Afrika-Dzonga ti ta vuya a hi swona ntsena Afrika hinkwako ku na ti-elections hinkwako na mi twile prof ni khenseli nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkom Professor Themba Sono valavo va ta na tlhelo rorolero wena u ri yini ke hi ndlela yaleyo n'wangulo wa wena a wu mukela tsundzuka mavonele ya
Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Sotsomengisa Munghana Lonene FM ya ka tlhokomaka ta mangu ya misava ya awara ya mbirhi hina mogasesi Lilian Hlavangwana ivi kusuka kwalano hila se nga ta ka itwa wena ku n'wangulo wa wena uri yini u khomete timhaka 0860002543 mbatwili va akava angula prof laya va ka va tisa tlhelo ra vo na we nga takela ku twa tlhelo ra we hi ndlela leyo ni nga se ka sesilili twana loyi Khalanga ha xewetani man serberile jambo mara mhaka leyi nga kona mina ni yi vonaka hi leyi man a ni tivi ku ri ku nga humelela yini but just imagine ya ku voteni ti-political parties leti xikombiso ti ta 300 hi fanele hi fanele ni vota yin'we na u fanele u vota yin'we hinkwato ka toho ti na goal yin'we ya ku tisa vukorhokeri ka vanhu why at least ku nga vi na un'we at least a huma a ri wana ku hi vanhu va Xikwembu a hi hlanganeni hi pfuna vanhu lava because mhaka leyi hi lava ku yi endla it's totally wrong because hinkwavo ka vona va ri va right hinkwavo ka vona va ri va wrong lowu ri wrong mina ni right lowu ri wrong mina ni right xo lexi nga xo kahlekahle hi xini mhaka kwalani ya ntsandza ku fika kwalani mani a ni tivi ku ri why un'we a nga himi xivoko a ke heyi mani yo I think kama yetu nensesilili kumanga msaba wa mbiri ya time sekini ya sesilili good pet na vayingiseli va Munghana Lonene mina ni vona ongeti lexi xi nga ta hi pfunaka aka timhaka ta ku hinkwenu hi va ka same page loko swi ta ka timhaka ta swa tipolotiki a ku ri ku lomu swikolweni a ku fanekele ku va na subject ya leswi yi nga ta addressa ku timhaka ta swa tipolotiki hi leswi swi masipala wu rhanisiwaka swona na leswi provincial ku rhanisiwaka swona xikan'we na national leswi swi ta hi pfuna ku hi hetelela hi kota ku va na ku twisisa na ku roles and responsibility ya vamani yi fika kwini yi helela kwini ku loko hi ri na swivilelo hi tiva ku hi teka swivilelo hi swi yisa kwini ka mani loyi a nga ta hi pfunaka hayi ku loko mina sweswi ni ri na probleme ya mati ni hisa xikontiri loyi a na probleme ya gezi u hisa xikontiri sweswo swi nge hi pfuni hi nchumu emoza 20 laha ka n'wamita ku n'wajaheni ra Stenberg ku tirha inkomu avuxeni Botpet na muhumelerisi wa n'wina kwalaho kahle i nga ku se ko vatungunyana hi ku loko ku vo ku yiwa ka ti-election vanhu va sungula ku va na ku endla strike va pfalapfala mapatu na loko vana va ya sungula ku tsala swikambelo swa mahele malembe tatwa va sungula strike so la ku disturba vana ku va nga koti ku hindza va tsala swikambelo na vadyondzisi so nga ku vabyinyana bya kwala tikweni ra hina leri loko mo languta ku sukela endzhaku leyi ku nga se ku vulavula timhaka ta ti-election yini a ku yo hwi a ku ha strike a ku ha yini swilo swi tshamisekile mara sweswi siku na siku strike hala va pfaleni inkomu avuxeni khalanga ka Afrika wa vulavula khalanga mina vonelo ra mina ni nga mi hlamulaka ka rona i ku va ku mavona loko swi teta swindodzi swa vonaka amaveleni so South Africa yo lava ntsena xikhongelo hikuva ku hi minkarhi yaliyani loko ta winiwa government leyiwani ya hina ya freedom leyi nge hi le ka yona sweswi a ku tirha swikhongelo hikuva ku hikokwalaho mi voni ku a hi kotanga ku tikuma laha South Africa hi ri ka involveni ka ti-civil war ku fana na matiko yo fana na valava va nga rhanga ku kuma mitshuxeko matikweni ma vona la Afrika so i ku lexi xi nga kona lava va nga vona swindodzi va nga le ku destroyeni ka tiko va tikomba hikuva va kha va tikuma va kha va pfula tiphati ta vona ku va ta kota ku endlela vana va vona va kota ku hanya kambe mina lexi nga mi hlamulaka xona ku ta khomiwa vana ndzhaku ka ti-election vanyingi ngopfu swilo swi ta onhaka inkomu anhlekani khalanga muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene
mhaka nhlawulo hi yona leyi va hi vulaka a ko va na nchumu swa ku ve kumbexana ku ta va na ku cinca kumbe switshembiso swi ta fikeleriwa ko va timhaka teteto hi va vhotela hi va tlakusa va ya palamende va ya tidyela mala a ku na xin'wanyana xa nkoka loko mo mi ya languta mhaka ya kulukumba Zuma na loyi Jabulani un'wana ya tsarisa phati ku ya tirhisiwa xikandza xa un'wanyana mbe mi swi vona ku swilo leswi ko va ti-game mani a ko va na nchumu xi nga ta tisa ku cinca ko va ti-game ti nga ku tlangiweni ntsena a rezi ta vona kona mani heyi swa tika swilo leswi swikwala ka Malamulele ka vula yale mivu rixile botpet I xikalavito ku swikwala ka Malamulele ka vula yale mivu laha ku ya ku kombisa ku vilela hala ka Malamulele sweswi va nga twa ku Green Farm ku vi na ku kombisa ku vilela na va ka Jilongo va ku hila ku kombisa ku vilela sweswi se swi tlulele ka mapapila va kombisa ku vilela hi ku lavaya va endliwe ku kombisa ku vilela a ku na lexi ku kombisiwa ku vilela swa xona i khale loko va rilela mati khale ku ri hava mati swi swa kona swo vona loko se ku yiwa ka mihlawulo inkombo ngopfu ta ku ri xikalavito kusuka ka Malamulele enhlekani khalanga I xikalavito kusuka Phalaborwa tipolotiki na tikereke ta fana loko u nga swi tivi ku u ya kwini u ta fana na munhu loyi a ngo fambaku a nga swi tivi ku u ya kwini tikereke yin'wana mfundhisi wun'wanyana wu fambe na timali ta vanhu kwala hi ku rhandza swilo tikereke ti ri kona kambe loko ku tumbuluka kereke yin'wanyana ku tsutsumeriwa kona ku tumbuluka ka tipolotiki tin'wanyana ku tsutsumeriwa kona tipolotiki hinkwato leti nga kona ti huma ku phatluka ka ANC hinkwato a ku rileriwi nchumu ku rileriwa mali Pet Khalangu inkomu Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko I mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Hela nga kona minxiro Munghana Lonene FM makombandlela languta nkarhi I 22 timinete yi nga se ba awara ya 1 ku na ntirho lowu nga ta kha ku endleka laha ka Matsila Munduku se ta va kha hi twa ku kahle ku endleka yini hi ku vulavula na Hosi Matsila kusuka ka Matsila Foundation hi twa ku yi ndlisa ku yini ku endleka yini vanhu lava nyikiwaka swakudya ku endleka yini kahle hi ta va kha hi swi twa laha ka 5 timinete ku nga se ba awara ya 2 nhlekani lowu se u nga kayeli mbulavurisano wolowo hi ndlela leyi kambe ke hi nga se endla tani a hi sungula hi twa wena ka 0860 002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela un'wana hi lo mingiseri nhlekani papa hi pfukile n'wina minjhani ku lo sala 22 days ku va ku ya votiwa nthemba I wela ka van'wana va lava nga tsaka ngopfu ku siku leri le ku fikeni I mhaka yini se ku swa fana boteta hambi loko ku votiwa ta ka se va ku yi tirhile vote na xipesi nga kuma na mari yo tala yo kumbe tala munhu eka hi cellphone number kwalaya so lexi nga tsaka ngopfu I ku Khalanga last time tin'hweti ku hundza hi valambi hi makhasa ku ri ti tsala papila eka public protest va kombisa ku ri va venda va byela musirhelelo va ku ri hi ti-30 ta April ka makhasa matima ka ma huma ti fikile ti hundza ku na matima humaka hi 25 ta April hi ka meeting na mera wa lembe councilor executive mayor Councilor Kondo na varini local mayor ya Doris Chavani Councilor Maluleke la ta mjelo kona mangere ko la ma promise ko mndu kulimshaka to makhasa hayi va matima ta va fikile alla va fikile ku loko va fika va ra va tintseke ni va fike mani na mani wa lembe wa ku ma department ya
Monday ibe ba kona go tsena ba sina go 20 something ba fikile Monday le nga una ba fika ba mejara ba ku hai mazimbe wa mule da ku train na wanda ku tola no ba tia wana ba tla fika mo so la ko ba mo no landela abale se fika ba mati alo pena ola ngana lebuweni kamati sapata bona kuphi hawa mara kuya kuyini kuya ngasari kumkela ngaphethe ko ere mana le fari no esamo sana khuluka kambe xivutiso ku xiyimo lexi xi tshikiwe njhani xi za xi fika laha ni vula ku loko hi nawu phela loko ku ze ku huma loko ku ze mati ya nga humi masiku ya 3 a mi fanele se mi kha mi kuma ti-watercan ti-water tankers swifunda ene hi swi ta susumeta ku masipala wu ze wu swi twisisa ku wu fanele wu lulamisa leswi swi fanele ku swi lulamisiwa se mara n'wina ka makhasa mi swi pfumelele swi hunda kwalano ku ze ku hela na tin'hweti hi fike njhani kwalano Themba na mtotemi huma ngati because vanhu va makhasa i vanhu va vulunga ngopfu tete vatinyi vo va yina yini i vanhu lava loko no ta mtama hembela vo pfumela swin'wana xin'wana xi vulaka so xin'wana xi nga fikisela hi nga koho sweswiwani swi nga ni endla ni discovera ku ti-service mfukini but anhlakani khala tiphethe hambi ri ko dinga mi ta tlanga hi mhaka ku yi lava na munhu loyi mi nga za mi tirha na yena ni kombela ku vitana vakholichani va ta hlamula ku hikwalaho ka yini ku loko swikolo swi tsala mapapila ku kombela ku lava ku tirhisa xitediyamu xa ka Malamulele for ti-athletic ta vana va xikolo ta ti-primary va ala va ku no xi nge koteki biko xi tlangela bolo ya ka Vodacom mara hi migivela sweswi wa migivelo lowu ku na rhali ya ANC ka vana va xikolo na lava nga ta va ta endla rhali ya ANC hi va lava ta ona stadium na waye va alela va swikolo ku xi tirhisa mara va ANC va ta ku xi tirhisa hi migivela waye va alela va xiphorisa ku xi tirhisa for mitlangu ya vona mara vatirhi va ka masipala kulichavani va xi tirhisa why swi va tano na mini va vula ku lana papila ra ku ra swikolweni na rona na rito ri nga tsalo ra ka masipala ri aliwa ni kombela mi vitana na vona boti hambi boti Morgan hambi boti mani va ta hi hlamusela ku hikwalaho ka yini swi biha kwalaho ka ku a mi swi tino hi mi lavela mani ku heta ku vula kwala hi ku van'wani va heta lava tsandzeka no tiva ku mukhanselara wa vo i mani a hi vula swilo swo tala loyi mi lavaku yena hi swi tivi ku mani hina mara leswi mi nga vulavula hi ku a mi tirha na yena no hleketela kumbexani mi lava Robert Mati hi ku mi te luwa hi tirha na yena mara Robert Mati o vulavula se i ta vulavula leswi a va ku a byeriwile hi lava va tirhaka hi swona lava alaka na stadium la ku stadium kasi loko xi akiwa xi va xi ri ra vamani a hi xavo vaaki lava loko ku ri ku xava vaaki hikokwalaho ka yini ku fike xiyimo xa muxaka wolowo va ku kumbexana va ta hi hlamula siku rin'wana nchumu humelerisi va ku va swi rhungisile ka tatana Mathe se ni tshemba ku tatana Mathe na vavele ku lavisiseni ku n'we mi alako mi ala a ni tatana Mathe vo va muvulavuleri se vele ku vutiseni n'we mi alako ku mi ala hi namba mani stadium xa kahle mani xa ka Malamulele xa mihlovo ya kahle ya xiwasi wasi na yini ka mihlovo na rihlaza na ximpun'wa sweswo swo taniya se hi lexi veri vaaki mina leswi ni nge le ku mitwi na mi twa leswo mi kombisa ku vilela mindzayini mara leswi ni nga swi lemuka ku loko mi kombisa ku vilela ku tlhe ku hlupheka n'we mi heswo a hi nge mi kuma mati ivi mi kombisa ku vilela kwa ka n'wina hi ku pfala magondo ya kwa ka n'wina hi ku mi tlela ku mi hlupheka ku ya matini mi hlupheka ku ya heswo ku tlha ku ti hluphekisa n'wina lava va nga mi nyika hi ku mati va kha vutomi bya vona byi ya mahlweni se hi laha ni nga swi twisisi ku logic yi va yi ri kwihi ni vula ku loko sweswiwani va ku ni ku laha ka Munghana Lonene na va terekela swi vula ni fanele ni tshama la studio lexi va nga haxi se ni terekile se ni leyini ni kavanyete vukorhokeri lebyi va fanele va byi yisa byi va nghenisela mali kumbe byi ndla yini hi ku tereka ka mina mara loko ni tshama leti FLN ni ku ni terekile u to vitana cinda ta haxa Afrika va vulavula vutomi byi ya mahlweni
masibo a ni tivi kumbexani no swi languta hi mihleketo yin'wana hi ndlela leyo a ni kha ni vulavula na swimadonsi na va kha va vula sweswo ku va vone kun'wana ku pfariwile hala a ni nga swi tivi ku tiko ra ka madonsi ri tsemelana na tiko ra ka mavambi mina hi ku kula ka mina ni twa ingari tiko ra ka mavambi ri helela hala ka loko hi patu leri ra R81 kasi hala khupuka ri yena matlhelo hala ri tsemekanyana se va ku swi kwala mintsindeni ya hina mindzelekani ya hina hi ri vambirhi se a ni tivi swi fika kwihi ndhawu zita ka ha terekiwile ka ha pfariwile a ni swi tivi ku hi fika njhani ka swiyimo swa muxakolo kambe kumbexani siku rin'wana ta tshama hansi hi bula mina na wena miyingiseri hi twanana hi mhaka yeleyo kahle loko ku terekiwa ndlela ya kahle ya ku tereka kumbe ya ku kombisa ku vilela hi loko hi ndla yini kumbe hi loko hi nga endli yini ma hi vo mhaka ka a ni tivi hi laha ni vona ku kona ku kumbexani hi laha tanihi vaakatiko a hi fanele hi famba hi koho hi tlhelo rorolero nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ni hundzile loko se ni vuya la ku bula na Hosi Matsila hi twa ku va ri yini hi mhaka leyi ya ntirho lowu vengi wu koho hala ka Matsila Mundzuku. Xidemokirasi xi tisa ku cinca lokukulu sweswi hi na ntshunxeko wo dyondza tindzimi hi ku hambanahambana ka tona hambi ku ri ku famba matiko ya Afrika hi valanga ku saseka ka ntumbuluko. Hello mixture upia oti Munghana FM any upia wa African continent so this month we celebrate the beautiful music people and culture of Africa. Wish you all the best. Happy Africa month. #iAfrika ya hina Munghana Lonene FM makombalela. Matsila Foundation yi rhamba vaaki va ka Matsila eka ntirho wa ku simekiwa ka pfhumba ro phakela swakudya eka tindhawu ta mphakelo wa swakudya hi ravunharhu leri ra ti 8 May 2024 eka Matsila Food Nutrition Center hi awara ya 9 nimixo. Tsundzuka ravunharhu 8 May 2024 hi awara ya 9 nimixo. U nga kayeli. Girito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Sweswo mingitsero Munghana Lonene FM inkombo timinete ntsena yi nga si ba awara ya mbirhi i ntirho wa mahungu ya misava hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwana na Hosi Matsila lava ku bula na vona hi ntirho lowu vengi wu koho Mundzuku yimani ni ku twisa ku kahle ntirho lowu hi bulaka hi woho hi lowu. Matsila Foundation yi rhamba vaaki va ka Matsila eka ntirho wa ku simekiwa ka pfhumba ro phakela swakudya eka tindhawu ta mphakelo wa swakudya hi ravunharhu leri ra ti 8 May 2024 eka Matsila Food Nutrition Center hi awara ya 9 nimixo. Tsundzuka ravunharhu 8 May 2024 hi awara ya 9 nimixo. U nga kayeli. Aya amukeleni Hosi Matsila hi bula na vona hi twa ku va ri yini vona nhlekani lowu hi ntirho lowuwani ku endleka yini kahle nako hi ndhawu leyiwani va vulavulako hi yona ndava zita nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Nhlekani wa kahle alanga na vayingiseri va Munghana Lonene FM. Loko ni byela vayingiseri ni ku no sungula ku vulavula na n'wina lembe leri va ku kanjhani no ku ri hosi hala ka n'wina ni ku va kala Ali wa ui kala. Na me ndoko ntatanta hinda ni vona ku ntirho wu famba njhani. Na yi nga thensi ngopfu. Hi sunguleni kwalano kahle minduku ku endleka yini? Mnduku ina ntirho wa kahle ngopfu hi tirhana na lava va Gift of the Givers va ta va fikini na traka leyikulu hi ta va yi amukela swakudya leswi nga ta nyikiwa lava vo pfumala swakudya hi vanhu va nga ka ti-centara leti ti hlayisaka vanhu a swisiwana kumbe vo hava swakudya i ti-centara leti hi nga ti hlawula ti fika 8 wa tona ti kona kwala ka Matsila ka N'wamatatani ka Nkuzana na le ka Vangani swakudya swa kona swi ta va swi ringana vanhu vo fika 2300 va ta va kuma swakudya ka centara leti siku rin'wana na rin'wana ku fika lembe hinkwaro. A hi mhaka leyi ya ku vanhu va fika va kuma swakudya na minduku ivi va ya sweka swi hela ha swona.
a hi swona leswi swa masiku hinkwawo va ta hi pfuna ku za ku hela lembe, loko lembe ri hela va ta va byela ku ri vanhu hi ta ya njhani amahlweni. 2,300 i vanhu vo tala swinene. Swi vula yini? Swi vula ku na vanhu vo tala va nga le ku tikeriweni hi Ndabezitha? Swi vula ku ri ku na tala ngopfu la kaya, vanhu vo tala va hava mintirho, van'wanyani va hava vatswari, van'wanyani i vanhu vo ka va ri vakulukumba, vakhalabye na vakhegula, van'wanyani i vanhu va na ti-disability to hambanana. Swi lava ku ri hina hi ri vaakatiko tihosi na hinkwavo na vanhu hi tirhaka na vona hi khomana swinene ku ri hi va pfuna ku ri va va na vutomi bya kahle, ngopfungopfu na vana va xikolo. Loko ya exikolweni u ri na ndlala swi nge endli ku ri swi kota ku hleketa ku ri loko xikolo xi suma ni ya dya yini na madyambu ni ya dya yini. So hleketa ku ri swi ta pfuna ngopfu ku ri vanhu va cheka va hanya kahle. Se Minduku ku ta va ku ri na vamani lava vanhu lava va khumbekaka va 2,300 hinkwavo va ta va ri koho, kumbe ku ta tala lava va nga ta va yimela? Ku na lava vo ka va nga ya xikolweni ku fana na vakhalabye na vakhegula va tata hinkwavo. Lava vo ya xikolweni ku tata mathicara ya kona na ti-principal ku ri va ta va yimela. Loko ku ta ku na vanhu va mfumo ku na ti-MEC to hlayanyana na vona va ta hi pfuna, na vaakatiko na vona va amukeriwa ku ri va ta pfuna ngopfungopfu loko hi lava ku rhwala swakudya ka tiraka swi nghena a storeroom, swi ta lava vanhu vo va na matimba va ta pfuna. I kahle i siku ra ku rhwala swakudya leswi swi veka kahle, swi hlaya ku ri swi nga na loko swi ta va swi ri sufficient na ka vanhu va hi lava ku va nyikaka swona. Se mi hetsela mi kwini Ndabezitha ka rixaka loko hi kha hi langutana ka ntirho lowu mi nga langutana na wona Munduku? Hi hetsela hi ku loko ku ri na swilo swo tika mi nga chavi ku hi khumba la ka Matsila, Chief Matsila Foundation ya n'wina yi ta mi pfuna minkarhi hinkwawo. A hi koti hinkwaswo but leswi swi kotaka leswi switsongo swi ta pfuna minkarhi loko hi kha hi ta kuma ku ri hi kota leswikulu ku ri vanhu vo tala va ta pfuneka. Se loko va lava vuxokoxoko va ndlisa ku yini Ndabezitha? Matsila Foundation va yi kuma ka Google ku ndleka yini? Loko va lava vuxokoxoko kumbe va lava ku pfuniwa, loko masiku lama vanhu vo tala va na email address, email leyi tirhisaka hi ku chief@matsila.co.za, chief@matsila.co.za. a yo tika ngopfu. Loko vo yi rhumela email ta va hlamula, hi hlangana na vona hi kota ku va pfuna. Keseri swinene Ndabezitha, hi ta vona na Munduku, hlayisekani ku tiya ku engeta. Ku khensa hina makombandlela. Inkomo sweswo mingiselo Munghana Lonene FM lava hi bula na vona hosi Matsila kusuka eka Matsila Foundation, lava hi bula na vona eka hi languteka timhaka ta ntirho lowu vengi wu koho Munduku kusuka le eka Matsila laya tlhelonyana ke le ka Nkozana, van'wani va ku hi le tlhelonyana ke le The Hope, van'wani va ku hi le tlhelonyana ke le ka va nghena Parasini, sweswo kambe hambiswiritano swigimeta nongonoko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Nongonoko lowu humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa, mina ni Khalanga Pet Mathebula, a hi hlangana na nongonoko lowu fanaka nakambe Munduku wala ka Munghana Lonene FM. Sesililila na mahungu ya misava.